Mayap abengi po kay kayman. Kingal do iti pagmasusya na po ng Santa Iglesia, ing sanunidad ng Maria, Indo ng Diyos. Kambe na po din kikatamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po ni Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ronnie and Raquel Manalili and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Arcel Borja and family, Ferdinand and Myrna Leasing and family, Parian Diagnostic Laboratory, Edgard and Lourdes Pineda and family, Leonida Palma and family, Rodel Gonzalo, Senaida Maniago, Rose Mokbel and family, Belina Katikbak and family, Pineda Maniti family, Aguas and Antonio family, Pineda Makabali and Makabali family, Gonzales family, Mon and Cora Ramin and family, Romel and Emmy Malyari and family, Marvin Lagundo and family, Mr. and Mrs. Lacson Ramirez and family, Noel and Jenny Pilau and family, Millie, Risa, Ian and Daris Trinidad, Bert Mariano and family, Federico Mandap and family. Kapasalamatan na naman ding magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal di Mr. Rod and Mrs. Eva Laos. Safe travel, Dennis, Marisa, Micah, and Daniel Mariano. Special intention, Ditz Enita David and family, Villamor and Resalina Tolentino and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, Ronald and Agnes Lau and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Felipe Fajardo, Megan Centeno, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Risa Figuracion, Michael Alfaro, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Aida Ocampo, Espiridion Kayanan, Jesusa Henson Guzman, Florencia Mercado, Sidney Obenario, Bianca Marie Santiago. Para king alananggang kapainawan ning kalalwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotle, Pope Benedict XVI, Angel, Apolonio, Mary Ann, Rosita, Abel, Natividad, Severino, Catalina, Baby Monica, Ricardo, Ken, Dante, Norma, Giancarlo, at ding maldang kaladwaking purgatorio.
Kilagyuning ipampo ng anak po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutamang Isu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagong ng Banal Espiritu, mantabay kaya kayingan, may pabengi, kaya kayo po, at Happy New Year na. Uling kimpong misa ngayon ni, karintani officially declare, ing mumuna ng aldo ng bayang banwa, king kapag masusyan, ning solenidad ng Maria bilang induning Diyos. Nyabang kanita, bebe tayong matampang pagmasusyan iti, sisyan tala pare ang kasalanan tamo, at anyaran pamilunusad kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoong Jesus, ikay anak ng Maria, Birhen ang pong indu, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, anak ng impangatsubanwa, mituburan ka, bangawan mo keng inampun ng anak ng ipa, Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, mabiyayang Espiritu mo, karing puso mi, at kukulisak na king Diyos, ing iya, ing ibata mo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may ipahintutoo, pakadunwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king bie alangangga. Gloria in excelsis Deo.
Ipa, pagmula ning sala na ning sablang panahon, ing birhen kiglinet beiting anak mo, amayaos mga pagmula ng Diyos, prinsipining kapayapan. Manano na sanang ding panalangin na, ing kalam ning lugod ning meto nga Hindu, maging tula ni saning kekang balayan kekabaning panahon. Ing kayang pakiba tabait ning meto nga mapakumbabang puso, agyagane sana ing espiritu mong mandatila king kekang balayan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Ngana ning ginukang Moises, sabihan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king iniyo'y sabihan da ning babering bendisyon karing memalen ning Israel. Panuwanan na ko sana ning Ginoo at ingatan. Aslagan na kayo sana ning Ginoo king ganakana at maging malam yake kayo. Manano na sanang lingapan na kayo ning Ginoo at pagkaluban kapayapan. Makanyan ding sanbitlan ing lagyo ko karing memalen na ning Israel at panuwanan kula. Ing amano ning Ginoo. Panuwanan na katasana ning Dios king kayang pakalulu. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana king lupa mong malam. Ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan, at ing pagkalog mong kaligtasan. Busdan mo lang bansa tumulala at dalit masaya. Uling alang pangabiran ingkekang kayatulan. Karing sablang balayan at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang purian,
Ika sana ing puryana ning meto sikluban. Pepanuanan nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan no karinman. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Carintao, Galacia. Inyang miras na ing mituldong panahon, tinubod nening Diyos ing kayang anak. Mibayit ya king metong ababay, at mibiyebyeya, lalam ng upaya ning batas daring Hudyo. Banalang at busan, detang atsu king sakop na ning batas. Ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin anak na kayo. Tinubod na ning Diyos, ing espiritu na ning kayang anak, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus masikan, tatang, kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Diyos, at ena kayo alipan. At nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibyen na kaya kayo, ing sablang mangay tulid, karing kayang anak. Ing amano, ning Ginoo. Salitaya karing kaya katang pipumpuna, kapamilatan ding propeta. Ngeni magsalitaya kaya katamu, kapamilatan ning kayang anak. Ing Ginoo manatili ake kayo. Amama sa aking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ding pastul, may malagwalang meko, at tatagpon dala ri Maria, ampon Jose, at ikit ding bingot makakiraya king lalabangan. Panakit daring pastul king bingot, belitara karelang sinabi na ning anghel tungkol kaya. Ating sablang may karandam king balita daring pastul, may pamulala lang yan muna, no? Mi tanam na reting bagay king pamisip ng Maria at
mi bule-buleya tungkol kareti. Mi balik laking marang lering pastul, kambe na ning kapurian king Diyos, uli ning sablang dindamda ang puang ikit, makayakmangan ning sinabi na ning anghel karela. Kalabas na ning parumingo, inyang miras na yung aldoma sirkumsisyon niyang bingot, pemalagwan ding Jesus. Inglag yung binya na kaya ning anghel, bayo ya pa mi pangagli. Ing may pabalitan ing Ginoo. May pabengi pa si Bayo at Merry Christmas, Happy New Year! Kasi Pasko ya pa po ini, o neng New Year mo naman, o neng magpalit na naman yung kaya tamong banwa from 2023, mag 2024 tamo. Nya kamusta ya po yung 2023 yo? Dakal bang pa magbayo yung milyari keng biyeyo? Dakal ya ba grasyang dela kaya kayo? Diyan kita na magturotot po tayo kung dahil mong motorsiklo makalang ilabuntok na eh. Diyan na ka magpapakbong oh. Makapakbong la buntok keng yun. Anyway po, ngayon po, mas anong ating pamagbayang nga sabi tamo, mas normal lang yan oh. Kumpara last year, mapila na laring itsurang hold upper pa ka face mask. Ako po mag-face mask na ako mo po magpakomunyon. Pero okay, wala ng face mask. Saka wala ng physical distancing. Mas kahit anang ini, mas milargata ng ini. At hopefully, diyan ka rin pamibiyay mas minawa kayo, may preskwang kayo, may pasno kayo keng biyo. Keng 2023. Pero siyempre, samot-samot na ping milyari siguro keng 23 kaya katamo, masantinging kambe ng Maria keng Ebanghelyo tamang ini, may gunam ya, sinikap na keng puso ng sablang mga palyari, bang sundo ng tibula-bulayan iti, isipan ng pigunam-gunama na, at isipan na ing sablang kabaldugan na. Nahing buri na sabyan, palagyang mag-reflect Mama Mary at pagdulapane ing mensay na ng Diyos karing malalyari king biyana. Yapin po yung pamigunom ita. Palagi ng buring pakirakpan ng nanong payabot na ng Diyos kaya. Yapin po yung pamibule-bule ita. Karing sablang mga palyari at amo kabud tatanggapan ing as is ing sitwasyon o milyari na palagi tayong lawan, king sala, ning amano ning apong Ginoo. Nung nanong padala ng mensahe ng Diyos, kareting kapalyarian o bagay-bagay. Kalupa na po ning King Birhen Maria, okay ni, king binasatang ni, binisita na rin pastul. Ring minunang memisita kaya, deng pastul. Deng minunang minapaking Birhen Maria, pastul. Nano kayang binitbit da? Di kayang magdala ka rin ng berberan, ang popang pineapple juice. Potang manapaka, makanya nang bibitbitan mo. Skyflakes. O kaya mansanas ampong sangkis. Makanya na po rin bibitbitan tama na. Pero nung mete, MY Sun biscuit. Pero pati masakit, o yan. Ano kayong binitbit na rin yung pastol, minapala, inapala yung Maria, at binisita rin bayang bahit, ay anak, yung talapagligtas. Retang pantas, balo tala bibitbitan, pero talayang babanggitan na binitbit. Pero makanyan man, o ining Birhen Maria, bule-bule na yung kabaldugan na nini. Nung na ng mensahe na ng Diyos, kaniting ring minuna ng bisita, pastula. Dahil minunang menakit king bait ng tagapagligtas, pastula. King balang malalyari king biyan ng Maria, makanyan niya, may bule-bule ya. Siguro na niya pong binisita ni Anghel Gabriel, anyang binisita ng Maria, ing pinsanang Elizabeth, siguro, iningan tenam na king lub na,
At pibula-bulaya na sablang mensay dareti. At itapin po niyang binging at yuno Bethlehem, ela manakit pitok nangan day lang adong Jose, at miyaldone kanting birhen, mi panganak kirigo keng meto nga sabsaban. At pati ni sinikap ng Maria keng puso na bang pakibalwan ing tunay ng kabaldugan. At siyempre po para kang Birhen Maria dining sabla, they were moments of blessings. Dining bagay, they were moments of graces. Agyang potangkay pa ganap atatarok ing kabaldugan da, pero para kaya they were experiences of God's loving presence. At kaya katapin po ini bayo mamun ing 2023, bulita ng balikan ding hanggang may nga palyari keng biyata mo. Nano labareng milyari? Kabigwan o tagumpe? Kanawan o kalipitan? Saya o kalungkutan? Nano lareng experience mo keng milabas? Well, ngarapin po, good or bad, it's hard to say. Nung talagang meto nga milyari, meto nga bagay, good or bad ya, it's hard to say. Tipong meto nga kwento, ating kanong meto nga hari, kareng ipos natin yang nga buri-buri, kasi metong kareng ipos na malalam yang misip, at masanting yang mga mano, makapamayang advice, king hari, inyama kanya niya pong pituki-tukining hari, ining metong ng kareng ipos na, uling ayay niya raning advice, king lalam ng misip. Misan po, ing hari, may kinis siyang aso. Ing gamat na, may kinis siyang aso, at limbaging gamat na. At may grabe yung gamat na. Nyakit naning kayang ipos, nano nga sabi mo kanini? Naning sinyalis, ababiyan na ning pangakinis kong aso, ganyan, malbag yung lagbag. At yung pakibat na po ning ipos, king hari nga na, mahal na hari, good or bad, it's hard to say. So, kibat po, bandang taloy, tanggamat na ngay tamay grabe, lalo yung may lala, at kailangan niyang ining maputot yung metong ng taliri, agpangking doktor. Inya niyang dandamanan nining hari, maputot siyang metong karentaliri na kitnaning pasibay ning ipos ng anyara ng advice. Nano nga sabi mo kanini, nanong sinyalis yung babiyan na ning ini, pututan niya kaninin doktor, ing metong karentaliri kuling inaniyasal ba? Ating pekibat na po ning ipos, king hari nga na, mahal na hari, good or bad, it's hard to say. May pikun niya po yung hari, ano namang good or bad, it's hard to say. Ikulong yun yung ipos sa ina. Nano na rin kayang advice sa rin, kulong niya. At may kulong niya po yung ipos. Anyang kinayap niya po itang may putot ng taliri ng hari, ay sipa ng maghunting keng kagubatan. May ganting niya ka rin, yan din. Anyang kahit niyang ikita usap, kaya nagaling usap. Hanggang king may palibutan dyan king kalibutan ng kagubatan. Bandang tao di, balong luwanan ng hari, ing kagubatan, may palibutan dyan, may liliya, baling ulyana. Ating matsura pa, niyang may liliya, bigla lang may magduwal ding katutubo, ket ang kagubatan, at kipkuban ding hari. Dekap de. At de laking kuta darening katutubo. Kinabukasan, may desisyon niya yung pamuntok dareting katutubo. Idahon de king anito da, king Diyos-Diyosan ding hari. Anya ita po. Anyang dadawon na nining pari, ining hari, akdaka na ni para pate na tidawon king karelang Diyos-Diyosan. Bigla na nga pansinaning pari, amani muna king rito, kulang niya meto nga taliri. At nga naning pare, tayo pwedeng idawon ining tao ngayon king Diyos-Diyosan tamo, kasi atin niyang kulang king parte ning katawana. Ding yampang taking kaya katang Diyos-Diyosan,
Yung kaya katang Diyos, kailangan kompleto da parts ng katawan da. At uli na punita, era na tiloy patening hari, ito na dinawang king Diyos da. At binulos de, pepalaya. May kauling hari, at anyang yanandili kataking palaso king kwarto na, balik-balikan ng milyari, at may kapisip-isip iya. At nga na, masemap nga na, putot ko metong atalire, nga na. Unong ko putot metong ataliri, di mi tuluyan kong pete daretang katutubo. At bigla na po nga isip, ing ipus, may lunos sa king ipus, o trigo, pepakulong ke. At pepalaya na po yung ipus, at pepakulong na, pepapuntala na kaya, at harapan na ng ipus, siniklo diyang hari, manyad yan tawad kitang ipus, patawaran mo ko, manyad kong dispensa keng gawa mo ka na ako. Huling isto ka, good or bad, it's hard to say. Huli na nitang sinabi mo ngayon, huling alakom taliri, misal ba ako, salamat kepa, patawaran mo ko. At kaibat nga na ng ipos, at magpasalamat ko po ka na ako po yung dapat magpasalamat kay kayo. Bakit? Huling melaya na ka. Adi po, mahal na hari, pasalamat ko po kay kayo. Uling, nung mo ko kilong, baka akong tintab da batal, dahil katutubo. Siguradong ituki mo ko king kagubatan, pituki-tuki mo ko po anyang yampang da kayo, igit da, kulang ko taliri, ako kompleto ko. Di akong yampang da. Ngapin, nga na king hari, good or bad, it's hard to say. At kaya katamo naman po, siguro makanyan. Dahil may nga padyari kin 2023, kubalo nung nanula, kinawayo, good la or bad, it's hard to say. Pero nung kay po rin nga tamo buri, detang mga tsura, detang negatibo, den kasakitan, den kabigwan, oren. Pero, hanapin din artista, huwag tayong magsalita ng patapos. Kasi hindi pa dyan natatapos ang istorya. Abangan ang susunod na kabanata. Yan. It's hard to say. Kang Mama Mary, good or bad, there are experiences na. Para kaya, they were moments of grace. Experiences of God. Experiences of His love. At kaya katama naman po, agyang kitang panahon na malungkot tamo kay milabas at intang pagdalanan, misip-misip tamo, uling mga problema tamo. Pero looking back ngayon, yan, akabyusan, anampasan. Para katamo, those moments were also moments of graces and blessings. Maya nakatani nga pong inantabayan ang nakatamo. Para alampasan tamo, nanumanita. Kining Ebanghelyo tamo, ing kanong binyarang lagyo, kitang anak, abaid ng Maria, Jesus. Ing buri na sabihan ng Jesus, ing Diyos, magligtas siya. At para kaya katamo po yan, ing Diyos, akikilanan tamo. Nakatamo mo abayanan. Nakatamo mo damayan. Kareng kabilyan tamo. Diyos siyang magligtas. Kaya katamo nga. Anya aking 2023, perandam na yung lugod at lingap na kaya katamo. Yung pamagligtas, yung upayan yung pamagligtas na. Asahan tampo makanya naman. Paramdam na ng Diyos, yung pamanantabi at presensya na king 2024. Kaya katangan po, sanapin, bentisyon na nakatangan ng Diyos, nanapin yung kaya katamong president, ipaslag niya sana yung lupa na kaya katamo, pagdala na katangang kapayapan. And may Mama Mary, pray for us as always. Amen. At Happy New Year, kaya kaingan po.
talakatangin at ipasaging kakatang kasalpantiyanan nga ta sumabi, sasalpan tayo ko King Diyos, manalangin tamo king ipa, baniting bayang banwa, gawa na katang meto nga bayang balayan. Mananasan ang induning Diyos, so pa nakatamo king kakatang pamanalangin, nga tamang manalangin at sumabi, Ginu panwanan mukengan. Para ka ring dakal ng masampat a penandit ning banwang iti, para king dakalakaya panlub at kapatawaran, para king labis-labis aganaka at migit pang kapibabatan, mitmong tiwala tang manalangin king Ginu. Para king mitmong tagumpe, pamayapa, para king masanting a pamirakayan king katuliran, para king obra karing alang kapanintunan, at para king migit pang makiktaong kabilyan at talapagobra, manalangin taking Ginu. Para king palinin lugod karing pibale-bale tamo, at lugal para king kakatang anak, para king dakal a kagalangan king biye, at migit pang pangambili kaniti, para king alang sagkul a pamaglakbe, manalangin taking Ginu. Para king tetagan a spiritu, ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan, gawang bayong bage, at metong adiwa ning legwan, manalangin taking Ginu. Para ka ring taong kawangis ng Maria, mapagkumbaba at masuyo, para ka ring indung alang likat magmalasakit, at para ka ring kapilanman, emi ka anak, manalangin taking Ginu. Para ka ring pamilya at ka ring mahilig magdili-dili, para ka ring sundalos at talapamayapa, para ka ring pamuntok at talasuyo, para ka ring mga biyayan at ka ring karaniwan na tao, manalangin taking Ginu. Ngeni po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. O malugod at Diyos, katman ming banwang iti, king kaya kang lugod at ganaka, ibuklat ming paintungol kaya kami, ban ayarapan miyang alang takot, mitmong tetagan at kasalpantayanan, kapanaligan na lugod, tiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapadad, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos ay pami, pagmasusyan mi kaniting panamuning umpisaning kay kaming kaligtasan, kaniting kapyesa ng Maria, ingin duning Diyos, adwan mi kinging kekeng kaligtasan, miras king kayang katuparan, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ingin manatili ke kayo, yat na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong ginawa, Diyos tamo. Tunepin karapat-dapat at matuloy, ing pasalamatan da kang parati at naman ka rin. Oy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Kapamilataning meto nga makapagmulala at epasabing misteryo. Ingo na Birhen Maria kiglineng bugtong mong anak. At delane king dalise ng sepapunan ning ginuning banwa. Yahan ang makikilalang lalaki, meging metong yang Hindu, ya menganak menatili yung Birhen. Nanupin tulaing kaya, king adwa mong susunakalan, mit mo yang kapag mulalang king kayang pangaindong Birhen, at mit mong tula king panibait na king mengabos. Kapamilatana, ring anghel karing banwa, yayampang daing karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsaya larapan mo manggaman king alanganga, misuge sanay siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, layon ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami magyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ko isang luking pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko ang anat ka na niya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kana akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan.
Kami bubuo para kaya kayot, para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebyen ng anak mo, naramya kaya kaiting tinabi ng biyating kalis ng kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yung lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at yung Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang parit. Ganakan mo na naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subing niya, lalo-lalo na intalasyon mong yamong Aristotel, kambeda ri Norma, at Angel, kambe ng Alfredo Senior. Ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo keng ang karapat dapat magkamit king biyalang ban kaya benang Maria, ang birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutukagong ning Banal Espiritu, pupurian dakat paranganan, manggaman king halangangga. Mapamintog yung man karapangabo sa mibog yung banal ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin.
Habos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sa babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantian ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ning ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatabi po pugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Dios sa milalakok ing kasalanan ning yato. Yanon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka, dapat siya nga mano mo, kumayap na ka.
Atin tamo pong second collection. At sila ba rin mag-kolekta tamo? Uling, dali pong ini talaga pesta na panisagradong pamilya. Uling, ining sisilim, gimpanantanay po yung pesta para bukas, sa nunidad ng Maria, induning Diyos, pang New Year tana. At patse po Sagrada Pamilya, pag second collection tala po rin Archdiocese Commission on Family and Life. Ila po rin dirikil keng apostolado para keng kasulong ikakayap ding sablang pamilyang Kristiyano. Nung ikaw po may kapagdalang barya, okay mo yung bills, 500 ang pong 1,000. At kaya mong parokya tamo, atin tamong pre-K na facilitators, ila po rin magsadya para ka rin kakasal. Kasi po, ulining megaral tamo, kareng universidad, kinangwatang kursong pampamilyang pambiyata na asawa. Tayo po, kupo ng kurso kareng eskwela yan. Babalutan niya mo keng experience, pero rin pong grupo, Timoring Couples for Christ, ding St. Paul's Marriage Encounter Group, ila po rin ating nakagawang programa para king kakayap na rin couples, Christian couples, rin youth, rin kids, atin na pong programa para ka rin. At para king kapakanan ng mabilog ang pamilya. So, kabilang niya po yan, kareta rin gagawan na rin muna mga commission on family and life. So, thank you po ka rin kaya kayong donation. Ala akong daramdamang kakalaksing, bulit sabihin, papil na rin babaltog you. Siguro, magkano na yung pega malatila ng 20 pesos ngayon eh. Baryanin 20 pesos. Okay, so thank you po. Palagi kayong support tayo para kayong kakatang parokya, para kayong Santa Iglesia. At i-announce ko na po bukas, dahil misa tamo pong kayong New Year, in first mass tamo, 7 o'clock in the morning, kay ba't po 8:30, kay ba't po 10 a.m. Ala na pong misang agad panapon. Ngayon po, nung bisa ako pa simba bukas, kasi misang ngayon yan naman yung bukas, pero nung bisa ako pa po simba bukas, eran ako ang pupigilan, nung talagang desidido kayo, ako man may overdose, nung simba akong pasibayo. Pero sing masya po yung ngayon, po yung bukas. So, pakisabi na po karendasan nyo bali, dahil misa ta bukas, 7 o'clock, 8:30, ang popang 10 in the morning. Patsela pa may kasimba kanita, ay ala na pong misang gapanapon, yung papagmisang ko, imyong yung kanako sa kristan. Kaya nalasimba. Okay, so bukas po, New Year na. Okay, so talakatan na po para aking tauling panalangin at bendisyon. Manalangin tamo. Oy pa, kabang papasyag ming Birhen Maria, Ima ng Kristo, at induning Santa Iglesia, ing pamakinabang miking kayang anak, yatad na kesana king kaligtasan, itiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginuni. Ing ginuman at iniyake kayo. Ito ko rin buntokyo para king masusing bendisyon. Ing balang maya pakalam, manibatan king ipaning sala. Mananasan ang ipagkalub na kayo, ing kayang grasya at sablang kanwanan. At ikabus na kayo king sablang kadigaligan, kay kaba niting bayong banwa. Amen. Pagkaluban ako sanang matibe, kasalpantayanan, alang kupas sa kapanaligan, at lugod, ama natili, manggaman, king kapupusan. Panwanan o sana ring sablayong aldot, dapat king kayang kapayapan. Pakirandaman din kaya kayong panalangin, at tahira na kayo papunta, king alangang gambye at ligaya. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu,
Mayari ni kakatang kapagmasusyan, umen ako king lugod at kapayapan kay kabaning 2024. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Merry Christmas, Happy New Year, kaya kaingan po. Kalukurang kapatid at kalupang bininyagan, babi ko yung maya paworans kay kayungan. Daratang na naman yung Pasko at pigsadyan tamo ito yung Pasko. Nani nga doon na kay katamo iting kapag masusyan at doon na kay katamo na baliktandang pa si Bayo yung makapagmulala ng lepatan ng apong Ginoo. Metong yang Diyos, biryanang maging tao at manatili kay katamo. At imburino sa biyanini, magumpisa ka rin kay katang sarili, ampo ka rin kalupatang tao. Lawan tayo ang kay katang biye, kaya biye tayo ang apong Ginoo. At ini mga baldugan, metong yang parating hamon, napot ang akit tala rin kalupang tao, ang mumunatang lalawan aluwain pamialiwatam, nunay pamipante-pante tam, uling apong Ginoo at siya'y katamo. O hinindiwa na ng Pasko. Inyasad pagnasan ko, kining kakatang kapag masusyan king Pasko, lalo ng palalaman yung kakatang pamangilala king kakatang pamipante-pante at yung pamipakit ulaga king balang metong. O ini yung makaibiyatula king apong Ginoo. O ini dapat kakatang pagsayan kaniting Pasko. At tanggapan niyo yung bendisyon ng apong Ginoo, Igpa, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po kay kayungan.